Haka program hikai baar tayo yiki Samla bantan batchna tiar ying dikisit balatip kum ke executive course on bamboo handicrafts and utility products making arfusan ngut ki Samla kila pendep ya kini ke jingsha hikai na Byrnihat. Ya kini ke program la penyat de ketanat commerce and industries jong ke sorkar Meghalaya bat la kershan de ke North East Cane and Bamboo Development Council jong ke sorkar India. Ya ki jinglut na kebenta kini arpusan ngut labay de raising and accelerating MSME performance REMP kini ki Samla ki wan na keleng ki district jong kini ke Jela. Ya kini ke program hikai baar tayo lapelong ha NECBDC Byrnihat Assam na duk ka arpoi terik ha duk ka laipoi terik Urisa. Lasa mi certificate bat kitiar train na kebenta kini ki Samla kenang bikin la ban sedang no ban kamai bat ban yeng halaki jong ki kejat. Kitiar begini ki Samla ki lashna ha Khuborjylla hikai ki long ki pela ki mok ki tre ki kiu ki kriya ki mula bat bun jat kitiar yeng na usit ki officer ki beladon ha kini ki sngi sam certificate ki kenthop yo ba DM Sun functional manager DCIC Riboy FA Sangma functional manager uba R lalu industrial promotion officer UHPK Singh, Manager Training NECBDC Byrnihat, bat kino hikai jong kini ke Shillong. Jika ni ke training ke bagi pelong menta, kadai ke training halor ke executive course on handicrafts, ke bagi pelong nang ke karam scheme juga Ministry of MSME, karam kemut ke raising and accelerating of MSME. Di kini scheme ke central scheme ke bagi yo na po Ministry of MSME. Dia kini ka training ila pelong kini ka NECBDC kata ka North East Cane and Bamboo Development Council ka bahap apo ka NEC kepada itu apo ka Ministry of Donor. Dia kini training ke pemerintah ka training ka batch ke bahan rio ila ada pelong ini training mencuaru rasan teli but man la ka training man la ka batch kidan sangut but ngijet gini ki artisans dan ki trainees na borok na jelahi borok away na borok ki districts kata na Jainta Hills, Garo Hills, but Khasi Hills. Di kanika training kumbang elekren mentani gini ki artisans borok ki ambakila yo ajimentoy kaba kraw palat haga bakila yo ki jingkai prepare techniques prepare but ki designs ro but kumjuru kila jingkai na kini kino penya kanika council kumloban market ini products jongki bat nakaliang jong kan ke NECBDC ru kila ai kan kirmen iki ba ladaki la ban bin mi bhai kini ke ma ke e bakila yo jingkai nakaliang jong kiru kini le ban pen market ya kini ki products jongki komjuru nakaliang ke Department of Commerce Industries ka bala pen bet yang ni ke training apo jong ke ram scheme nakaliang ke department ru ngin sele ban yarap e kini ki brio shusho hakan ke scheme kan dan ki bangin penyerap ki bende branding of the products anta bangin le ban marketing ru kamri tang ban chudi ban chu supply kini ki agency prepare ru ngini rap ki banile akan ka online marketing te kanika scheme kan continue shakmat anang ya indang bon ki training programs ki prepare apo kanika ram scheme but kaba sunat kalau begini ki artisans baro ki layo jimentoy kababha palat but layo ke collaboration ru hapteng joki nakaliang gitu artisans na Garo Hills, Khasi Hills, Jainta Hills, but kilapen iru ini products ke designs, but nang ni khmat ki om bakin nang yele ban ya trish tom show ban penia yani kam handicraft. Lahir. Yeah, itu. Hah? Oh, ya rapi sedang ni. Bukan dia.
Sarap. Tula surete. Tula harap tu tri. Kapsua. Talat je gratis. Itu. Hindi rete ban pala caway kasi. Ini Bukan ada kulit nadin berlawan. Latan hajan. Catatan video setiap operasi kerak. Ngelas dia dalam re. Itu nak. Itu. Ni ngati dalatan video ngalan. Bakalan Manila jong.
हो गया नहीं हो गया सब और एक इधर है ना itu na jam nikah hari ke ya tidak have cek ya hata jam long और कौन सा मशीन यूज करते हैं वो और ไม่เกี่ยวกับทางเกี่ยวกับไม่นำวิญญาณเข้ามาทางสัตว์เราไม่นำผู้ใช้นะสัตว์เราจะ Don't feel including. राजा हाँ Ni tingi wan haduk hang ni berni tingi la yo sibun ki jing trai ki bangi ngi trai te kham tam ki tu ki tiar ki tar ki bangi ngi than ngi la dap than haduk san teli haduk menta te ngi la yo jing mentoi sibun hi ken habangi ngi wan hang ne naloru ngi nasionong namar ngi la jumedin hi ban than haduk email ila wan haduk iwan haduk Kolkata Agartala tengaru ngapan but lang hi kan ye email bangan than ngan sim hi ya kan ye ka kabu bangan but lang ye email kan ngi de na po tanai ka district de na makorwan te ngi wan nang tu hi kan ni ini tang ini wei kulom hi mangi than baro sisngi la dangin than ngin thai hadu san riu teli sisngi ta kataru ngi ya di sis pa tengka tang ye ini iwei ibarit kum ibilor ibalong kum iflas hi emde ini ibilor ibalong kum itu iflas teh kum itu ngi ya di si hajar tengka long i than nadu nang ne hadu shani bottle flask still si hajar tengka ngi than de ini ya ini kum ini ru sibun bhang ya order ta ken nga khot karpat ken ki samla kham tam ki khana samla hi manta bakin ya chaprang mo ya kan ni namar ka ai jing mentoi nga so thu hi nga ru baro sikata ngam jumlin ban wat langanang makna ban trei kan ni kamen rei nga klem trei te te menta pat banga long kum ne nga so thu ya kita ki jing e bang de tang kan hi ka balong katan rai jong ukhasi bangin la ban yo bangila ban kersyan kham tam ya ka yeng ka sem tingi ru mentang idon hasinong sibun hi ki balawan ban order kham tam na kawai ka banapo Tripura hi kalawan ban order ini i khulom ki jok ki sham sibun bah ki tiar ki bangi ngi long bakaya ieu teh hadu Tripura ru kala poi ki tiar ki tar bai isuan ban online ban order kan जो अभी हमारा यहाँ पे जो NEHU बर्निहाट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग चल रहा है ये डायरेक्टर ऑफ मेघालय डायरेक्टर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेघालय के साथ रेम का अंदर में इसको हम लोग अभी ट्रेनिंग जो चल रहा है अभी 6 बैच आज ख़त्म हो गया है। हम लोग ने इसको एक जो आर्टिसन लोग हैं इसको स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्किल में हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूटिलिटी आइटम में ज़्यादा फोकस करके इसको मार्केट में जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। जो जितना भी मेघालय से जो आर्टिसन लोग आया है वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग देखा है, वो लोग जानकारी के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और अभी वो लोग को इन फ्यूचर में जो भी वो लोग को मदद चाहिए ज़रूरी है हम लोग इसको देने के लिए तैयारी हो। angko section M marak mga anga bilam nagar barsi kitum yunga ndike mun ya training under ibem anga banga skin ko manha jere ke
koksep tarianiko andi kimna box lagi tari perang ani kudu bang wata cingani rangko skira nang teman ha ina aro jeje rangko skia man ha orang ko anga chinga antang tangi song tang ciri yangi chinga badung ciwale cani ko daken aro yano donging pa sakanti officer rangko ani kudu skio ningi pa instructor rangko sakanti kon betela